Kasagsagan ng pagsikat ng mga Pinoy sa larangan ng boxing noong taong 2007. Si Viloria nakalaban niya si Edgar Sosa para sa WBC World Light Flyweight title. Nonito Donaire kontra Vic Darchinyan para sa IBF at IBO World Flyweight title. Jerry Peñalosa kontra Johnny Gonzalez para sa WBO World Bantamweight title. At Manny Pacquiao kontra Marco Antonio Barrera para sa WBC International Super Featherweight title. Ay may isang Pinoy pa ang nagpakitang gilas. Ito ay ang tubong libak Sultan Kudarat na si Michael Domingo alias Bruce Lee. August 11, 2007, dumayo sa unang pagkakataon ang Pinoy sa Sacramento sa Amerika para harapin ang nooy kilabot sa Super Bantamweight Division ng Mexico, ang Mexican champion, kilalang knockout artist at undefeated na si Miguel Roman para sa 6 rounds non-title fight. Isang halimaw itong si Roman dahil sa 22 na panalo nito ay 16 tinapos niya via TKO, 4 lang ang nakaligtas at umabot ang desisyon sa kamay ng mga hurado. Habang itong Pinoy ay may di ganun kaganda ang kartada, 30 wins, 16 losses, 3 tabla. Kung record ang titignan ay tila napili lang itong si Kabayan para gawing pampataba lang ng kartada ng undefeated knockout artist na Mexican. Sa interview ay relax lang itong si Roman, 6 rounds lang ang laban at tila iniisip lang niya na easy fight lang itong si Kabayan. Pero di niya alam na itong pinagmamalaki ng Sultan Kudarat ay walang takot kahit undefeated at knockout artist pa ang kalaban. Sanay na sa bugbugan at ilang bansa na din ang dinayo nito para makipagbakbakan. Kaya naman, sa mismong laban ng dalawa ay talagang ginulantang ni Michael Domingo ang buong Amerika nang maisahan niya ang undefeated Mexican champion. Kahit dihado si Domingo sa mata ng karamihan, ay sinabayan pa din niya hanggang sukdulan ng Meksikano at markahan ng unang pagkatalo ang malinis na kartada nitong si Roman. Round 1, bugbugan agad. Mas accurate ang mga patama ng Pinoy gamit ang kanyang jab at 1-2 kombinasyon, habang madalas power punches agad ang binibitawan ng Meksikano, pero di accurate ang mga patama nito dahil sa ganda ng depensa ni Domingo. Prospecto de Juárez, México, que se ha enfrentado a los mejores de ahí de Ciudad Juárez, México, y pues una excelente peleador, una pelea difícil, puede sorprender esta noche. Su récord es mejor de él porque manejamiento mal, ¿verdad? Lo metía la promoción Román. De las acciones, plantándose mejor en el ring. Y después lo persigue Román. Y el impacto de los golpes. Jab, tratando de recto ese jab al rostro del mexicano, poniendo ahí una combinación de 1-2. Duelo imponiéndose y el mexicano al final tratando de robarse el asalto. Hawak ni Coach Freddy Roach itong Pinoy at undercard sila sa labang Jerry Peñalosa kontra Johnny Gonzalez. Round 2, mas agresibo na ang Meksikano. Gustong saktan si Kabayan at tapusin agad ang laban, pero di basta-basta nagpapatinag si Kabayan. Sinabayan ang knockout artist na Mexican sa suntukan. Accurate pa din ang mga patama ng Pinoy gamit ang kanyang jab at mga counter, habang power punches madalas pa din ang gamit ni Roman, pero walang klarong patama naman. No, porque los Filipinos son peleadores aguantadores que aguantan, cansarlo. Ahí regresa el Filipino, las manos arriba, Roman, porque es lo que está haciendo, lo puede sorprender. Ahora estamos llegando a la culminación del segundo asalto. Sa unofficial scorecards ng mga hurado ay nakuha ng Pinoy ang 2 rounds. Kaya naman sa 3rd round ay mas lalong nanggigil pa itong Meksikano. Ayaw madugnisan ang kartada sa isang di kilalang boksingero mula sa bansang Pilipinas. Pero di pa din makapasok ang mga power punches ng Meksikano dahil sa tindi at ganda ng depensa ni Domingo.
su posición. Román, De un gol su cabeza, pues, y el codo te pega arriba. golpe que tiene lastimado y pone ahora a Román contra las cuerdas, tratando de responder a él efectivo. Lo estaba amarrando. Pegando ahí sobre la franja o el elástico, algunos golpes. Ahorita ha sido el mejor round del filipino. Ahí bien con la derecha, otro uppercut. La combinación al rostro del mexicano. Y termina ahí Michael Domingo. Round 4, mas lalong nagkainitan ang dalawang boksingero. Pressure na din dito si Roman dahil lamang na ang Pinoy sa puntusan. Bugbog na ang inabot ng Meksikano mula sa kamao ng pambato ng Libak Sultan Kudarat na si Domingo. Aplicando mucha vaselina para tratar de sacar un poco de Muchos años trabajando en eso y sabe sus mañas. Mario, si el referee tiene golpes un poquito más elevados. Los dos hombres son pequeñitos, o sea, la superficie ese tampoco te permite pues conectar en mucha superficie, ¿no? Inky Wright, por eso Inky Wright, tú sabes cómo se... El público se está entusiasmando ahora con este combate. Duración máxima de 18 minutos. Lanzando bien la izquierda el mexicano Román, pero insistimos en que son de golpes que gira demasiado. Y está forzando la pelea, trabajando ahí abajo, buenos golpes abajo. Fue lo suficiente. Bago mag-umpisa ang round 5 ay sinabi ni Coach Freddy na tirahin ang budiga at sundan sa ulo. Left hook to body, left hook to the head. Kaya naman, unang bahagi pa lang ng round 5 ay nilamog na agad ng Pinoy ang budiga nitong Meksikano. Pero talagang makunat din itong Mexican champion. Ayaw magpa-upset sa laban at mapahiya sa harap ng kanyang mga kababayang Mexican. Filipino, mexicano, esperándolo bien, parte del mexicano. Patria en esta Copa del Mundo de Boxeo. México frente a las Filipinas. Oh, el filipino con un volado y bien el cabeceo de Román y lo mandó a la luna, que no, porque no, pues le hubiera dado el punto de protección. Fue como un resbalón. Debido a la estrategia del rival, buena defensa y tú solo pones los guantes en la lona, no debería de contar con una caída. Los dos continúan insistiendo, yendo hacia adelante, uno de los... Reanudan aquí los segundos. Y rápidamente los dos yéndose al centro del ring, pelea sin cuartel. Dominado pa din ni Kabayan ang buong laban. Lamang pa din si Domingo sa unofficial scorecards ng mga hurado. Kaya naman pressure na ang buong kampo ng Meksikano. At sa huling round ng bakbakan ay todo bugbugan na ang dalawa. Más el filipino quejándose de los golpes bajos, ahí el filipino conectando a la quijada del mexicano y el mexicano. Inaangasan na ng Pinoy itong Meksikano. Kumpiyansa na si Kabayan na makukuha niya ang upset win sa laban. Michael Domingo también dice, ¿sabes qué? Yo también quiero más. Cuestión de ataque. La mejor defensa, que no empuje, pero bueno, a veces hay que utilizar. Tipo de acción aquí, mezclando muy bien su ataque, los dos hasta con el antebrazo lo coloca ahí. Es lo que le gusta ver al público. Esta noche, peleador mexicano, peleador filipino. Ferir el referee, porque no dejan de tirar golpes. Pocas veces sean lo masoquista, Raúl. Le pegan y quiere más. Y esa actitud valiente a veces tiende a convencer a los jueces de que el hombre que debe de ganar es el más valiente, el más arriesgado. Nagtapos ang sukdulang 6 rounds na laban at ginulat nga ng Pinoy ang Amerika at buong kampo ng Meksikano nang masilat ni Domingo ang panalo at madugnisan ang malinis na kartada nitong Mexican champion. Matapos ang pambihirang laban ay lumaban pa ng 13 beses itong si Domingo. 11 panalo at 2 lang ang talo. Naging Philippine Bantamweight Champion at nakuha din niya ang WBO Oriental Bantamweight title. Nagretiro taong 2012 sa edad na 33.
na may kartadang 42 wins, 18 losses, 3 tabla, 23 via knockout. At ngayon ay isa na siyang multiple world champion trainer. Kabilang sa kanyang mga naging alaga ay sina former WBO World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem, former WBO World Minimum Weight Champion Merlito Sabilio, at ang pamangkin niya na si Isnit Domingo na sa kasalukuyan ay may hawak ng WBO Global Flyweight title. Naging alaga din niya sina KJ Kataraha at Gio Santissima.